Boss, free rides boss. Free rides dam. Dali ka. Oh boss. Tina. Atina. Tara tara. Ay, purpose sa boss. Ha? Ay ano lang, content. Ito ba sa Batina kapit? Yeah, crossing na boss. Batina, ang pinaka-traffic. Ano ba sir? May dire. Ah sir. Ah dire ba? Lapas ata? Tanda. Yun. Yun ni balay sir? Untuk ini balay. Ah sir. Salamat kayo. Sige. Thank you. Bayad. Ha? Bayad. Ayan na. Free rides. Sir. Thank you sir. Just kay balay sila no. Sa pa makabalay nga anak po. Unta makabalay nga anak po.